Hi friends, lam sungdorona anchannel. Friends, tabuk te monetization enable na bagai 4,000 hour watch time Nangliya. Tamni ke YouTube thangnai 200 ta skam kaisa kata update ready kha. O update phainai bosorni January ni 15 tarik simno jengjanai. Abo tamuk kai nor saiman musunga kai o video puilan simi pachura naidi. Friends, sing aikina simi sing je 2017 simi YouTube channel monetization enable nani kai 1k subscriber tei 4,000 hour watch time complete kaise nini channel monetization enable nani bagai kaisa step parung abo ei khlaiang kai naro eligible singya nini channel monetization nani bagai ge friends buskam test 2010 ni January ni 15 simkanya abo slajak thanai tamni hingke khnadi je aikini 1k subscriber aw nanglanya 4,000 hour watch time aw nanglanya phiaba taikesa chance tongo tamonke 10 million viewers ne kari mangkhan kai ini channel lo 10 million viewers 19 days ho noboitino ni channel lo 10 million viewers kari mangkhan kai ini channel monetization bagai eligible ngui thanai bo video ama ongna hingai short video tamoni kai tabun jorang kai short video play ke cholu long video kai naje ge bisi short video kai play khino najago nungai di kaisa video 20 second 25 second abo hai video ro ajinro sim kok brok no 1 million kasal lugana tamoni kai short hingai tabu play najago aba haiklai nang nobiti ni bisingo ini channel nang totally 10 million views karima kai ini channel tai 4,000 hour nangya monetization enable nani friends nor scroll nuki mangna aba hai tabu je buskangni 2010 ni January ni 15 simi aba chenjanai ga friends nor tai tawana di nor tabu tar tarik khlai no channel no monetization enable khlai short videos namui tabuk short video black and chalo na din kaise video snami je short video black and nang komot topic no tiye din of video cholia tong ya din video automatically se viewers paithnai we scroll khaina yo je sing Facebook go scroll khai sing post time hai am hekino je short bo boy YouTube na yo kai din channel kai growth nai bini feature khainai ni channel growth nai price jori no of video ye useful kai tolake ja communicate sadi juru sada khangkai like de ya friends moi salbum borong YouTube kursa YouTube podra pod saimna musung khangkai asinlo subscribe khangani ta paw ya friends tirin bagasna jusuna hambai